Quintanela Barikmane Ida Kotutan Ish Tamba Dengue. Ligado ao surto dengue na beira da número 6 e o município de Li, hoje meu dia labari konaran Zomaze Gomes Lobo, hakotu tan is e Hospital Nacional Guido Valadares, tamba causa husi moras dengue. Amang husi matebiang kontak katak e a semana kotuk matebiang ising manas, nune família Sira Loriba Centro Saúde Formosa, no médico Sira detecta matebiang positivo dengue, tambane pessoal saúde Sira decide matebiang baisa durante lorontolo e a Centro Saúde Formosa, mas bela ia mudança, mas transfere fali bahang ve to iskotu. Suhu ne maka ya então horinone be sirah sai nirang depois ode baya laboratorium ode poko are então bakoko detekta kata kanuan hetan dengue positivo. Então ode lebas sira doktor sira foker sai murup antibiotika bakeras ane uang ode konsum atau none bele hatu bele azuda paracetamol bele azuda. Então ni simu tirane mabe amor ni simu hela ni konsumo hela mis manas ne continua lá na fata depois maliri depois manas então mi compras elit ni compras amuto doutor sira mi compras da rumah ni suhune sai da rumah tung vila fale sai tung tani hela orang barua da tolu ne nia sinti ba dia ko ituang tia ami kontenti los mama ni halima tiona nia laba mai mabela ten kata buat ne kasi ya infeksau ne kali hali ni larang ne barak antang mai lorong dahat ne maka ni senti malas ne makas liu antang ami tau ni ya mai hanena ne ami kompra ni hotu depois ni tumbai ha 36 antang hir 36 ne ni normal antang ami husikel ni lauli ami kontenti tamane ono ni dia kamang na mai depende ni suhu ni tung liu tikeras tumba 35 antang ni limang ai sane maliri nak dedar hotu antang doktor sira hotu tu bah informa ba doktor sira mai antang haru kalau lor emergency ami falung nia meeting para tu bele be uzai murup atau hatung ni malas ne sai fali ni malas ne falung ni meeting mai bela sentinia makas liona antang doktor karena ko refere ba ya hospital nasional antang batohna ba ya 12 horas lah ni nunca ia moras ida ni halimar dia kela la ia moras ke hauni uang ni halimar dia kela der penti itu kida kala ne mak diheta moras ida ne der penti det am hauni da mas babang maka atam amusi det me lori faleban ya positivo de Matebiang ni aman mos husuba Ministério Saúde atau buka alternativa rumah ba surto dengue ne bedada número 6 ya capital dele. Ya bahau hansan aman de senti triste lako haus ficar que esforço para hauni uang ne bele recupera tamba hansan amang ne senti inan amang ne kanek tebes lako uang babe karik iya kala sujere ba governo karik iya kala iya moru balung ne bemak bele diag duni spesialista duni ka itene doktor spesialista duni hori detekta duni moras ida nene sama ke bele atunone la bele estraga fali kikuan sira seluk tama dengue ne los da bari kik det ema bot mos antau kikuan sira ne ni imunidade tun los tang sujere ba governo ho larang hakara kusu ba governo para tu bele buka tok alternativo buka tok meu sira para atunone bele iya dalang para atunone bele halo bukai muru kita bema ke bele dia kode atende ba caso de dengue ne também tem dengue agora sai makas Dados nebe fossai husi Ministério Saúde katak husi fulan janeiro to fevereiro ne resista caso dengue rihunida resin no husi número ne labarik na insia maklakono na vida. Juliana Maria, Yemen.